Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nyagasani Yezu nabane namwe. Turi ku wa gatanu w'icyumweru cya karindwi cya Pasika. Dukomeje kuzirikana ku Ivanjiri Ntagatifu. Ivanjiri Ntagatifu y'uyu wa gatanu turayisanga mu Ivanjiri nk'uko yanditswe na Yohani, umutwe wa 21, umurongo wa 15 kugera ku wa 19. Muri icyo gihe bamaze kurya, Yezu abaza Simoni Petero ati, Simoni mwene Yohani, urankunda kurusha abangaba? Aramusubiza ati, yego Nyagasani, uzi ko ngukunda. Yezu aramubwira ati, ragira abana b'intama zanjye. Yezu yongera kumubaza ubwa kabiri ati, Simoni mwene Yohani, urankunda? Petero aramusubiza ati, yego Nyagasani, uzi ko ngukunda. Yezu ati, ragira intama zanjye. Yongera kumubaza ubwa gatatu ati, Simoni mwene Yohani, urankunda? Petero ababazwa nuko amubajije ubwa gatatu ati, urankunda? Nibwo amushubije ati, Nyagasani uzi byose, uzi ko ngukunda. Yezu aramubwira ati, ragira intama zanjye. Ndakubwira ukuri koko, igihe wari ukiri umusore warikenyezaga kandi ukajya aho ushaka, ariko numara gusaza uzatega amaboko undi agukenyeze kandi akujyane aho udashaka. Yavuze atyo ashaka kumuburira urupfu rumuteze ruzahesha Imana ikuzo. Amaze kuvuga atyo aramubwira ati, nkurikira. Bavandimwe, Yezu Kristo mu kubaza ubugira gatatu Petero ati, urankunda, yagira ngo yamamaze ukwemera kwe. Ashingiye he? Yumva ate Yezu? Yumva ate uwo yakurikiye? Yumva ate wa wundi wamutoye akamubwira ati, uru rutare, kandi kuri uru rutare nzubakaho kiliziya yanjye? Amwumva ate? Kumubaza ubugira gatatu ni ukugira ngo ashimangire imyumvire amufiteho, kandi yitegure kwivugurura muri we. Ikindi kandi iyi Vanjiri Ntagatifu itubwira ni uko gukurikira Yezu Kristo bigira impamvu. Twakurikiye Yezu Kristo ngo bigende gute? Yadutoreye iki ku bwa batisimu? Yadutoreye kubana nawe. Icyo ni icya mbere, kubana nawe. Kandi ubana murakundana, muvuga rumwe, mwungurana inama, muruzuzanya. Mu yandi magambo, Petero yatorewe gukunda Yezu. Intumwa zatorewe gukunda Yezu. Batisimu twahawe twese abemera, ubutore bwacu, umuhamagaro wacu ni uwo gukunda Yezu. Na mbere yuko tumuvuga, na mbere yuko tumutumikira, icya mbere ni ukumukunda. Kandi urukundo dukunda Yezu rugaragarira mu mushyikirano tugirana, mu isengesho rihoraho, mu kiganiro gihoraho, by'umwihariko mu isengesho ryo gushengerera, aho tugomba kumuhabwa neza kandi wese muri Ukarisitiya Ntagatifu, akatubera igitambo, akatubera ifunguro, akatubera inshuti tubana. We ubwe Yezu yamamaje kandi ahamya ku buryo budashidikanya ati, muri inshuti zanjye. Mu Ivanjiri ya Yohana umutwe wa 15 twarabizirikanye, aho yavuze ati, sinkibita abagaragu, ahubwo ubu mbise inshuti, kuko umugaragu ntamenya icyo shebuja akora, nyamara mwebwe kubera muri inshuti mbamenyesheje ibyo Data yabageneye byose. Icyo ni ikintu gikomeye. Nta mabanga ya Data twigeze duhishwa. Amabanga y'Imana Data atureba y'umukiro wacu yose Yezu yarayaduhishuriye. Niyo mpamvu ari we muhuza w'ikirenga w'abantu n'Imana, akaba umuhuza w'ikirenga w'abantu hagati yabo. We ibyo yarabyujuje ati, mbise inshuti. Hejuru y'ubwo bucuti yongeyeho ko turi barumuna be, kubera ko batisimu twahawe itwinjiza muri ya sano ikomeye afitanye na se. We ni umwana w'ikinege w'Imana ku bwa kamere. Natwe ku bwa batisimu twagizwe abana b'Imana bishingiwe kibyeyi, ni ukuvuga adopte, bishingiwe kibyeyi n'Imana. Ibya Yezu biruzuye. We yatwise inshuti, adufata gutyo, kandi adufata nk'abavandimwe be, barumuna be. Muri iyi Vanjiri rero ho aratubwira ati, mwebwe muhagaze, murankunda, namwe muri inshuti, munyemereye ubucuti.
ngiki icyo abwiye Petero uduhagarariye twese: gucudika na Yezu, kunywana na Yezu, kuvuga rumwe na Yezu. Dusabirane kugira ngo tujye tuvuga rumwe n'Imana, noneho tubone kuyitumikira, tubone kuyamamaza. Burya biragoye ko wajya gutumikira uwo mwangana, uwo mutavuga rumwe, wagira ukamubeshyera, wagira ukamuboha, wagira ukamuvangira. Niyo mpamvu uwamamaza neza Yezu Kristo ni umukunda by'ukuri. Naho utamukunda, utamuheruka, utagira n'umushyikirano nawe, biragoye ko yamwamamaza, ndetse nanjye kuvuga ngo ntibishoboka ko yamuhamya, ko yamubera umuhamya. Kuba umuhamya wa Kristo bisaba kuba umukunda by'ukuri. Nyagasani twongerere urukundo, kuko urukundo rwacu ntirushyitse. Ni we rukundo. Twiyoborere, twongere urukundo kugira ngo tugukunde by'ukuri, tugukundisha abandi, kandi tuguhamye mu bo tubana. Wowe ubaho ugategeka iteka ryose.